Pi network rero nje kubasobanura impamvu Pi network atari amafaranga y'ubuntu. Ubundi amafaranga y'ubuntu na amafaranga ubona nta kintu watanze. Amafaranga y'ubuntu rero ubona nta kintu yatanze akenshi aba ari amafaranga yatanzwe na leta cyangwa se ari amafaranga hawe nk'impano cyangwa se akaba ari umurage. Aya mafaranga rero akenshi niyo ushobora kubona atari cyangwa nta gikorwa wakoze runaka. Aha rero bitandukanye na Pi network. Ubundi Pi network ni project, ni umushinga aho rero wakozwe mu 2019 ukorewe muri kaminuza Stanford. Ukaba warakozwe n'abantu babiri ari bo Change Diaofan ndetse na Dr. Nicholas. Rero uyu mushinga wakozwe ku buryo umuntu ashobora kumayininga akoresheje telefone ngendanwa, aho rero telefone ngendanwa yiwe afungura internet akaba yakwiyandika kuri application ya Pi ari coin runaka akeneye kugira ngo azibike azabashe kuzigurisha igihe zagiye ku isoko. Iyo rero zitaraba coin zibanza zikitwa token. Ziba token rero kuko zikiri mu buryo bwo kumayiningwa. Then iyo zigiye ku isoko zihita zitwa coin. Aha rero umuntu amayininga buri masaha 28, aho rero afata telefone ngendanwa agafungura connection then akamayininga. Bivuze ko aba yatanze ikiguzi cya megabyte ndetse n'umwanya aba yatanze ajya kumayininga buri masaha 28. Ku bantu rero bubaka timu urumva ko nabo bisaba ko banasobanurira abantu ku buryo babasha kwinjizamo abandi. Aha rero bitandukanye na ya mafaranga nababwiye, amafaranga ya leta iha abaturage, amafaranga y'impano, amafaranga y'umurage, kimwe n'amafaranga yitwa airdrops. Ni coin runaka batanga ziri muri cryptocurrency mu mafaranga koranabuhanga. Aho rero airdrops naho ushobora kubonamo amafaranga y'ubuntu, kuko nk'urugero ku project ishobora kuza runaka ikavuga ati nubwo twagiye ku isoko turashaka guha abantu amafaranga y'ubuntu yitwa airdrops, cyangwa se binyuze mu byo twakwita nka airdrop tukabaha coin bakaba bazibikuza. Ngaho nguko uko ushobora kubona amafaranga y'ubuntu muri cryptocurrency bitandukanye na Pi network, aho abantu bamayininga nyine bafata akazi ka buri munsi ko kumayininga buri masaha 28 bakaba bategereje ko ibyo bamayininze bishobora kugira agaciro, dore yuko n'ubundi ibingibi navuga ko mu gihe kiri imbere ibyo bamayininze nyine bizagira agaciro, kuko bari guteganya icyo twakwita nka open mainnet. Rero akaba ari cyo gice cya nyuma kigizwe na mining ya Pi, aho rero abantu bazabasha kubikuza bakabasha kumenya agaciro k'iri faranga koranabuhanga rya Pi network ryakorewe Stanford muri University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshimira mwese wakoze subscription. Ufite rero ibibazo agenda yandika muri comment, mukorera like guys, musharinga n'abandi video. Imana ibarinde.